megalayapost.news. Kador bas nong Mauro nong po Riboy District kapentip siya kinong siyong kinong siyong wai kitray dukan kibasyong dukan ki parking auto taxi ki school office bat kitray jaka kibadan jaka hapo upul usam jong kasnong Mauro bah kakatsan tarik November hajar apausan kandan gajing penkuch nong basisian sisnem kumba julong manla usnem kaban sedang nadu kapor prabaji minstep hadu bandadem barhaswa ban sedang gajing penkuch nong kandon gajingi kendu lang shua haying dorbar snong kumta la kentu ya baro banyami renti kli rangba we shiyeng naman la kitlu yeng bat bapin sngobha banra la kitiar trei kawat umok khieu bat sansar kinu ki bamla banwan shim benta kinhap siu ya kakuna kabalong sanspa tingka kumbalarai na kadorbar snong kum kadang kajing snok ti lang jong phi bat kasnong la kerpan ya kitrai kibadon jaka hapo uput usam jong kasnong Mauro kidei banwan mi hi daladi hakate kasngi trisnong banwara langru bat kikot dulir jaka ban pen shisha megalayapost.news.